I-divorce ngokwesintu ayikho. Uma wena wagana wehlukana nendoda, kubalekile ukuthi wazi ukuthi ukuba umfazi akakapheli futhi akusoze kwaphela. Noma ningehlukana nithi anisathandani nobabili, wena insizwa akuphelile ukuthi lona wesifazane ongumfazi wakho. Mhla kufika usuku lokufa uyongcwatshwa kini. Nawe wena wesifazane akuphelile ukuthi ungumfazi wala wasina khona wafazwa ngenyongo yakho. Mhla kufika usuku lokufa kofanele ukuthi uhambe uye kongcwatshwa khona. Kuwena ke insizwa onebhadi owathatha umfazi womuntu, kumele wazi ukuthi lo muntu wesifazane omthathile owayekade eqholiswe kwenye indawo egcekeni lomuzi wakini alikho iliba lakhe. Unomfazi kanjani ke wena ukuthi kothi makufika usuku lokufa kuye bese umthatha umuse la wayegane khona umngcwaba khona? Ngoba uma ungamngcwaba kwakini amagceke udala umkhokha